isheedhaaf hin jedhee dikkoo sagalee jijjiiree akka abbaan manaa isii sagalee hin beeknee fi maaliif na jala deemee waan dhaggeeffatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የሀገሬ ልጆች ጅራ ጅርቱ አልሐምዱሊላህ እንደጋ ፈያ ኮቲ በቃ ፈያ ታተኒ እንግዳ ተከንከባ እንጀቴ ወይቴ ያው ታሪክ ንቆዱ በርባዲ ሚዲያ ከንኪረና አፌሪ ያደ ወይን ቀባ ከዳወቱኒ ከንኪ ያደ ናፍኪነኒ ተከያደ ናቆደኒ ትንጀቴ ኢንሻአላህ ሜ እስኒለ ያደ እሲ ከነጠጌ ፈዳቲ ሷብ ኦሮምኛ አታውቃትም በአማርኛ ነው በቃ ኦሮምኛኒ ዋም እሲ ሀሱፍትሰን እሲ ወሬ አማርፋ ኮሜንት በረሰኒ ያደ እሲ ያና سكان غوتني كان غوتي تنيتون غودني إن شاء الله هند ولا في تفتين كيسان نولينا تو بسم الله هلا وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودنيا عندك الحمد لله سلامي. سلامش عمال موت سامعلش بيا سبالة تنش تلعلا عندك الحمد لله لا قدراني الحمد لله. أنا أنت ورمينا التاكل يعني يسمع لوني انت بتوعد اوكي خلاص ياده كانت غرتي هنا جفتي غارو اماري فامالي اورمي فاين بيتو اسين كون ياده وي قبدي ياده وي نوتي كودچو بربادي اورمي فاني اماري فانو هنتي اسينمو كومنتي لت ياده سي كنا بابا استيت حياتي روان ويتي سينا جرني سي كنا نو هنتي حياتي فضل. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ በእኔ አትፍረዱና ማለት ነው እናንተ ብትሆኑ ምን ታረጋላችሁ ያኒ የናንተ ታሪክ ሆን ያኒ አንቺን ብትሆኑ በእኔ ቦታ ብትሆኑ ምን አይነት አመለካከት እንደምትሰጡኝ ከተመልካችና ካድያኒ ካድማጮቼ ምክር እፈልጋለሁ አንደኛ ነገር እንድትረዱኝ እፈልጋለሁ በሐሳባችሁ ሰው ከሰው እንደምበልጥ ማለት ነው አንድ ሰው ከኔ ሐሳብ የበለጠ ሊኖረው ይችላል እንድትረዱኝ የምፈልገው ትችት አልፈልግም በነገራችን ላይ ያኒ ስድብ ምናምን ባትሰድቡኝ ይበቃኛል ለምን መሰላችሁ እንዲና የራሱ ሰድቦኛል ማለት ነው እና ወደ ጉዳይ ስገባ ማለት ነው አሁንም ዛሬም ነገም የምለው ይሄ የአገር ቤት ያሳለፍኩት ታሪክ ነው የአገር ቤት ታሪክ ነው ማለት ነው እዚህ አሁን እዚህ ያለሁት እዚህ ሀገር ነው ሳውዲ ሀገር ነው ያለሁት ለነገራችሁ ሌላ ሰው አለ በነገራችን ላይ ጓደኛዬ የለም ሌላ ሰው አለ የለም አንቺ ብቻ እሷ በኋላ አመጣታለሁ አይ ሌላ አድማጮችሽ ያኔ ያለ አይደል ያንቺ ግሩፖች ምናምን ካሉ ብዬ ነበር ያው ያንቺን ድምጽ ብቻ ስለምሰማ ወደ ጉዳይ ልግባ ግቢ ምን ችግር አውሪ እንዳልሽ ጉዳይ አንድ የተደበቀ ምስጢር አለኝ እስከዛሬ 11 አመት ነው ምስጢሩን ደብቄ የኖርኩት ለማንም አልተናገርኩም ማንም አያውቅም አንደኛ ነገር ከቤተሰቤም ርቄ ነው ያለሁት በዚህ ምክንያት ማለት ነው 11 አመት ቤተሰቦቼ ራሱ የት እንዳለው ምን እንዳለው አያውቁም እና አሁን ያስኩት ትዳር 11 አመቴ ነው እና ትዳር ይዣለሁ ሁለት ልጅ አለኝ የት ነው አለ ሁለት ልጆች እዚህ ሳውዲ ነው ያሉት ኦኬ እና ባለቤቴ በጣም ይወደኛል ወደዋለሁ በጣም አፈቅረዋለሁ እሱም ያፈቅረኛል አከብረኛል አሁን ያለው ነገር እኔ የቸገረኝ ነገር ቢኖር ድምጼ ይሰማል አይዋ ይሰማል ትንሽ ከፍ አድርጊ እንጂ እሺ እና ትንሽ የቸገረኝ እህቶቼን ላስቸግር የፈለኩት ምስጢር እናንተ ብትሆኑ በእኔ ቦታ ብትሆኑ እንድትሰጡኝ
ሀሳብ ለመቀበልና ያለ ቅጣትም ለመቀጣት ፈልጌያለሁ። በቃ ከዚህ በፊት ያሳለፍኩት ይበቃኛል። በጣም ታምኛለሁ። በጣም በቃ ደክሞኛል። ያሰብኩት ነገር ቢኖር እኔ የተደበቀው ምስጢር ልንገራችሁና ከዚህ በፊት 2 ልጅ አለኝ ከተለያየ 2 ወንዶች ማለት ነው። ሁለት ልጆች አለኝ። 2ቱም ልጆች አክስቴ ጋር ነው ያሉት ሀገር ቤት እና ይሄ አሁን ያገባሁት ባለቤቴ አጠር አድርጌ ነው በነገራችን ላይ ያን ምስጢሩ ታሪኩ በጣም ረዘም ስለሚል እኔ አጠር አድርጌ ለተመልካቾች እናንተ ብትሆኑ ምን አይነት ሀሳብ ትሰጡኛላችሁ? ምን አይነት አመለካከት ትሰጡኛላችሁ? እና የእናንተ ኮሜንት ለእኔ ድጋፍ ነው። ይሄን አድርጊ እህቴ እንዲህ ብትይው ብነግረው ነው ባልነግረው ነው አሁን ጥሩ? እኔ ያሰብኩት ነገር እስቲ ከተመልካቾቼ ወይ ከአድማጮቼ ልስማና ምክራቸውን ሰምቼ የበለጠውን ወይ ንገሪ እኔ ብሆን እንዲያረጋለሁ የሚል ኮሜንት በኦሮምኛም ብትጽፉልኝ እኔ አነባለሁ። ያን ይገባኛል ማለት ነው ባላወራም። ጥቆ እኔም ቤታ አማ ፊት በአማርኛ ተናገሪ እንትን በቀባቂ ሲቲ ከሲሳ በባቂ ሲቲ እትሂም ምን እንችላለን? አዎ እና አንደኛ ነገር የበፊቱ ባሌ አንደኛው ባሌ በፊት አጎቴ ነበረ አስከብቶ ደፍቶን አንድ ልጅ ለሱ አረገዝኩኝ ወለድኩኝ። አዎ በጣም ጭንቅላቴን የሚበላኝ ይሄ ነው ሲጀመር። አዎ ከአጎቴ ልጅ ጋር ከዛን መልሼ ይሄ ልጅ አስቀምጬ ሌላ ጓደኝነት ጀምሬ ከእሱ ጋር ትዳር መስርቼ አብረን እየኖርን የበፊት ልጅ እንዳለኝ ሰምቶ ማለት ነው ፈታኝ። እሱም ከልጁ ጋር ትቶኝ ሄደ። አሁን ልጆች ያሉት ቤተሰቦቼ ጋር ናቸው። ይሄን ምስጢር ደግሞ ባሌ አያውቅም። እኔ ከባሌም ከቤተሰቦቼም ከሁሉም ተደብቄ ነው የምኖረው። ተደብቄ በቃ ማንም የለኝም ማለት ነው። እኔ ከባሌ ውጭ ማንም ትሪት የሚያደርገኝ የለም። ባሌ ይወደኛል፣ ያፈቅረኛል። እኔ ሁሉም ለመናዬን ሰጥቼ ግን አንድ ነገር እኔንም መከራከረኝ ምንድን ነው ይሄ ምስጢር ያወቀ ቀን ምንድን ነው የሚፈጠረው? ግን ታሪክ ነው ያለኝ። ምንድን ነው የሚፈጠረው? አገርስ ገብቼ ነገ ይሄ ታሪክ ብሰማና ልጆቼ ትልልቅ ናቸው፣ አሁን ከነዚህ በላይ ናቸው። የ9 ዓመት ልጅና የ11 ዓመት ልጅ ነው እና እነዚህ ልጆች ትልልቆች ናቸው። አሁን እናቴ ብሎ በመጡበት ሰዓት ከሀዲነሽ ምንድነሽ ህይወቴ ላይ ምን እንደምታይድ አላወኩም። ለዚህ ነው ወደ ጓደኞቼ ይህንን ነገር ይህ ምስጢሬን ስንት ዓመት ተደብቆ የኖረው ምስጢሬን እንድታውቁና ትችት ሳይሆን ምክር እንድትሰጡኝ ነው የምፈልገው። እናንተ ብትሆኑ ምንድን ነው የምትሰጡኝ? እናንተ ብትሆኑ በእናንተ ቦታ ይሄ ታሪክ የእናንተ ቢሆን ምንድን ነው መፍትሄው? ይቅርታስ ሀያቴ አማ ስራቴ ዲቆዲቆኒ ዳጌታ ኦሮሚፈሳ አቲን ኢትሂሙ ፌተሙ ኢትሂሙ አካ ኢትሂሙ ያናናይ ኢትሂማሙ ኢትሂሙ waan kana jechuu barbaadda ati oromifaan anis gurratti waan dhageettu ati amaariffaan deebisee itti himamu yoo dhagayammoo maannaa godhaadha miti እኔ ማለት ነው ብነግረው እስከ ዛሬ እሱንም ሆነ እራሴ እሱ አልተጎዳም በነገራችን ላይ እስከ ዛሬ ማለት ነው። እሱ አያውቅምዮ። አዎ ከዚህ በኋላ የሚሆን ነገር እኔ ተጎድቻለሁ። 11 ዓመት ሁሌ እንቅልፍ የለኝም ማለት ነው። ሀሳቤ ይሄ ብቻ ነው እና ብነግረው ይጎዳል፣ ትቶኝ ይሄዳል። እኔ እሱን እንዳላጣው ነው እሱን እንዳላጣው ባልነግረው ነው የመረጥኩኝ። አሁን ግን ህመሜ ከምንም በላይ ታመምኩኝ። በቃ እየታመምኩ ነው። ውስጤ እበላለሁ እጠጣለሁ፣ ግን ህመም አለ። እንቅልፍ የለኝም። ከአንዳንዴ አንድ ቀን አውቆ ይሄ ሰው ይከዳኛል። ለምን ፍቅር ሰጥቶኛል። ከቤተሰቤ በላይ ለእኔ ፍቅር አለው።
ማሻአላህ። አዎ ባለቤቴ ነው። እንደ ሚስትም እንደ እህትም እንደ እናትም እንደ ሁሉ ነገር ሆኖ ከኔ ጋር ስላለ ዛሬ እሱን አስከፍቼ ከማንስ ጋር ሆናለሁ? ቤተሰቤንም ቤተሰቤ ብዬ እስከ ዛሬ ይኸው 11 ዓመት እሱን ካገባ ቤተሰቤን ደውዬላቸው አላውቅም። እነሱንም ያን አላውቅም። ግን ሀገር ቤት ስገባ ይሄ ነገር ሊሰማ ይችላል። ምን ባረግ ነው? ጓደኞቼ እባካችሁ ኢንሻአላህ ጥሩ ምክር ትሰጡኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ካለማወቅም ነው። ራስን ያኔ እሱን ያስደሰትኩ መስዬው ነበረ። እኔ ትዳሬን በዚህ አይነት ያዝኩት ማለት ነው። አሁን ግን ከአቅሜ በላይ ሆኗል። እናንተስ ምንድን ነው የምትሉኝ? asirratti dhiifama naa godhi hayaatii xiqqoo gurraatti waan dhageettuuf an oromiffaa si gaafadha. Ati amaariffumaan deebisi. Yaani maaliif osoo filatte ati? Hin beektaa maaliif odoo itti himteeti akka tidaariin kan kee kun hin deegamne maaliif itti himuu didde? Leesh maaf dosite maaf itti himne? ማለት በፊት የጀመርነው በጓደኝነት ነው። የሆነ በስራ ሁኔታ ተገናኘን። እንደ ጓደኝነት አብረን ስንዘልቅ ከአመት በላይ በቃ እንደ ጓደኝነት ነው እንጂ እንደ ወንድሜ ነበር የማየው። ቤተሰብ ያልሰጠኝን ፍቅር ነው የሰጠኝ። እኔ በልጅነት ነበር ጠፍቼ አዲስ አበባ የገባሁት እና በልጅነት ይሄ የሰጠኝን ፍቅር ቤተሰብ ያልሰጠኝን ፍቅር ስለሰጠኝ ነገ እሱን አጣዋለሁ የሚል ነገር ነው ውስጤ ራስ ወዳድ ያደረገኝ ማለት ነው። እሱን አጣዋለሁ ብዬ ያሰብኩት ነው እንጂ ይሄ ነገር መንገር ከብዶኝ አይደለም። አንዳንድ ሰው ጓደኞችንም ባማክራቸው እንደውም ጥሩ አረግሽ፣ ለምን አንድ ጓደኛዬ ነበረች አማከርኳት፣ እንደውም ጥሩ አረግሽ፣ 2 ልጅ ወልደሽለት ምንም ላያመጣ ይችላል ብትነግሪው የማለት ሀሳብ ነበር የሰጠችኝ። ብትነግሪው እንደውም በፊት ብትነግሪው ጥሎሽ ይሄድ ነበረ። አሁን ልጅ ስላለው ጥሎሽ ስለማይሄድ ጥሩ አድርገሻል። አዩን ኢንሻአላህ ረቢን ከሪያ godhu kaafirti wallahi hedduu ulfaata an seenaan jireenya kun miidiyaa irratti dhagaheera. Garuu atillee waan yaada kana ijoollee kan kee biraan naa gahimee yaada kana mee ijoolleen maan naan jetti hin himu akka isaan koomentii jalatti naa kaa'anii nan ilaalaa nan dubbisa jettee keessaan dhuftee waan na dubbiftee fi karaa miidiyaa kiyyaarra si fide atillee wallahi inshaallah yoo oromifallee gurratti waan dhageettuu fi badaan hin dubbattu rabbiin addaan isin hin baasini. Rabbiin walitti tidaarii keessa kabulti waggaa 11 waliin jiraattan kana dhiisi namni wallahi waggaa takkaa yoo walitti dalagatee waliin jiraatee hedduu garaa hunyaata. Waggaa kana waliin jiraatanii ilma waliin uummattanii rakkoo isin jidduu hin dhufinii jedhee inshaallah illee du'aa isinii godha. hedduu takka ulfaataa hoo dhugaa ta'uu waan si jaalatu ta'e waan kana dhagayeef innillee amma sirraa hin dheessu ati hin hassaabini. Inshaallah rabbi si waliin jira. Ijoolleen akka yaada sii kennanii akka yaada bareeda sii qoodanii inshaallah komentii irratti hin dubbisna. Atillee hin yaaddeni wallahi tawakkaltu alallaa jedhiituma itti hime ani odoo ittiin teera filadha beekta maaliifi بس هنا جاتا متبورة التمارين. اوكي امين لا ذاتك. ايوه خلاص ان شاء الله وصوت تنتيت محرقة الفتة وكو بسمو ستة هي يابدا وصونا مرة تاقي ودومال تيتي مالتي انا كو بتاشن اندسجين الفلبن يعني كبابرش ካለሽው ሚዲያ ላይ አንድ ላይ ሆናችሁ የበለጠ እጅ አለ አይደል? የሚበልጥ እጅ አለ። አንቺ የሰጠሽን ሐሳብ ሌላ ደግሞ ቀይሮ ሊሰጥ ይችላል እና ሌላ ደግሞ አንቺ ከምትጠፉ የበለጠ ሚያቅ ሊኖር ይችላል እና እስኪ እነሱ ስር ግቡና ይሄ ብቻ ነው ጓደኛ ይሄ ነገር አቀርባለች እናንተ ምንድነው የምትሉት? ትንገር ወይ አትንገር የምበልጥ ያኔ ትንገር የምለው ወይ አንድ ቁጥር ወይ ሁለት ቁጥር አለና አለያይተሽ ብትነግስ ምንድነው የበለጠ እንትን ከሆነ በቃ ራሴን መስዋዕት አድርጌ እናገራለሁ። ልጅ ነው ልጅ ማለት ደግሞ ኒዕማ ነው። እኔ የአላህ ኒዕማ ነው። አንደኛ ነገር የደበኩትም እንዳላጣው ፈልጌ ነው እሱም ማለት ነው።
በጣም ባላጣውም ግድ አይሰጠኝም። ለምን እስከዛሬ እንደጎዳሁት ነው የሚያስበው። እሱ እንደዚህ ፍቅር እየሰጠኝ እንደጎዳሁት ስለማስብ እስኪ እህቴ አንቺ የምትነግሪኝ ነገር ቢኖር አማርኛ ብታወሪ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ እኔ በምሰማ ነገር ግን መልስ እሰጥሻለሁ፣ ችግር የለውም። እና በተረፈ ከጓደኞችሽ ሀሳብሽን ጠይቂያቸውና እኔም ደግሞ ከስርሻለሁ፣ እከታተላለሁ። አንዳንዴ በኦሮምኛም ስጻፍ ማለት ነው እኔ እችላለሁ ኦሮምኛ ማንበብ እስከ 5 ሰዓት ተምሬያለሁ። ኢንሻአላህ ሳይንዴ ዞልደን ባየ ተኮና ወጀቻ ፖዳሲ ዴቢሰኒ ያደራንኬ ኦሮምፋይንዴ ኦሮምፋንድ በጣራት አማሪ ፋንድ በጣ ኦኬ ረኮን ከቡ ኢንሻአላህ አቲንካ ከነራህሬ ወማ ያድኒ ወንድፉ እንጀሩ ኢንሻአላህ ረቦመት ተወካሊቲ ዮ ዳገለ ዳጋው ዮ ጃለ ለከንኬ ከባቴ እንደ ሙንኑ ገርብራ ዮ ሞ ፊና ከባተኒ ቡልቲ ወሊ ጉዳተኒ ወጋ ዴራ ከነኒ ጅራተኒ እኒ ሲጋቴ ደማቴ ተኒ ያዱ ወላሂ አሽር ሂቴማ ወንድፉ እንጀሩ ኢንሻአላህ ወመተካሂ ሐሳቢኒ ሲንጀር አከየት ወዶዱራ ወሰዱራ ዶቲንቴቱ ዳሪ ከነገልቴ አጋን ሁንደ ሂዲባምቶ አጋን ሁንደ ቆባ ከንቴት ሂንጨነቀምቶ ተሲቴት ዋን ከነሴ ኑቱ ወመሌታና ዱኩ ሰሙ ሲታዬ ኢንሻአላህ ወላሂ ከረቢኒ እንጅራ ረቢኒ ሞስኒ አዳኒ ሲን ባስኒ ታገውለ ወማኒ ፊዱ እንጅሩ ኢንሻአላህ ሲንጀር አጋሪፍቲ ዋኒ መረቲ ዋን ደቱን ከደወተ ተናገሪ። ኦኬ እኔ ማስተላለፈው ነገር ቢኖር አንዳንድ ሰዎች ሊኖራቸው ይችላል ይሄን ታሪክ ከዚህ የበለጠ ታሪክ ድብቅ ሊኖር ይችላል። ግን አውጥቶ ለሰው የማያካፍሉ አንዳንድ እህቶች አሉ። ከኔ ታሪክ እንድትማሩና ምን ያህል የሰው ልጅ ህመም ተሸክሞ እንደምኖር በሆዱ ውስጥ አለ አይደል? እና እኔ ስናገር ወይ እኔ እንጃ በጣም እየፈራሁ ነው። ወይ ዛሬ ነው ራሱ ጥሩ እንቅልፍ ልተኛ እችላለሁ። እና እህቴ በጣም አመሰግናለሁ። እህቶቼን የምትሰጡኝ ኮሜንት ኢንሻአላህ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ትችት፣ ስድብ ምናምን አልፈልግም። በጣም አመሰግናለሁ። አንደኛ ነገር ለአንቺ የተናገርኩት ጓደኛዬ የተረጋጋ እንትን ያለሽ ግሩፖችሽ በጣም የተረጋጉ ናቸው። የምትሰጡት ትምህርት የምትማሩት አንዳንዴ ግሩፖች ውስጥ ገብቼ ስለማዳምጣቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ልጆችሽ በጣም የተረጋጉና ለሰው ሀሳብ የመስጠት እንትን አላቸው ችሎታ አላቸው ብዬ ስለማስብ ነው። እህቴ በጣም አመሰግንሻለሁ። አንቺም አብረን አንድ ጊዜ አይደለም ወይ ሁለት ጊዜ አይደለም ብዙ አመትን አብረን ስንት አመትን አብረን አሳልፈናል በጓደኝነት። አላህ ጀዛ ኸይር ጀዛኩም ጀና ኢንሻአላህ ብዝንላህ። ማሄዴ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በጣም አመሰግንሽ። እናመሰግናለን። ወላሂ ወማሐሳብኒ ሲንገለቱ ፈዳ ጉዳሳ ዋያ ደከና ሚዲያ ኪራኪ ያረጣቃኒ ኢዳውቱ ተኪያ ሲቲሱ ከሳን ፍቴነጋፈቴ ይዋ ከና ከና ያዳ ከና ከባ ሜዳውቱ ተኪብላቲ ሲዋን ናንጅቴ ዋ ሚዲያ የለ ከወጅቴ ናለ ከወጅቴ በጣም ወላሂ ከልቤ አመሰግናለሁ። አብሽሪ ሹክራን ምንም አታስቢ፣ ምንም የሚያወጣ ነገር የለም አታስቢ። ታዩ እሺ ሀቢብቲ ያላ ማሰላማ akkana fakkaataa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya mucaan kun saahibatiyya akkasumatti ol baranne miidiyaama kanarra ol baranne bakka dalagaatitti illee yeroo takka daddarbee wal argina. baay'ee nama keerii qabu wallaahi maasha Allah. hayaatiin nama gaariidha, nama imaana qabu, nama bis deemaa jedheesinitti nama du'ate rakkattee rakkoo kan keetii fi bakka sii kennitu jechuudha. amma isii rakkoon isii abbaa manaa jaalattee biyya Saawudii kanatti bultii godhatte mucaa tokko waliini. amma biyyatti illee finna qabdi. akkuma amaariffaa isin himte kana isii amaariffaan beektu irratti
nageetti barreeffamallee hin dubbiste. Ijoollee Finfinneetti dhalattee guddatteedha. Xiqqoo hin beekti. Bas yaanni isii kun hedduu takka waan akkana kana maaliif miidiyaa hankee irratti akka dhufee dubbadhu maaliif na affeerreettee keessaan dhuftee waan na gaafatteefiin isinii fidee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa naaf kolchaa isiniin jedha. Yoo dogongorallee qabaate yaani mucaan afaan hin beektu afaan odoo baay'ee beekne nu fayyada malee nu hin miidhu. Ishee yaada kana ibsatteerti. Yaada isii kana warri Amaariffaallee beektan warri Oromiffaallee dhageettan. Mucaan kun abbaa manaa qabdi, amma asittis ijoollee lama qabdi, biyyaallee ijoollee lama qabdi. Mucaan kun kan amma as jiru kun akkas ijoollee lama qabdu hin beeku. Isiin ammoo hin beekti. Itti himnee wal jalatanii amata hedduu waliin jiraatan. Waggaa 11 jechuun laali ka hammam akka ulfaatu. Waggaa takkaa miti waggaa 11 saabee waliin jiraatanii jireenya waliin godhatanii qabeenya waliin qabanii. Wallaahi ka baay'ee ulfaataa baay'ee tokko nu jedha. Ani oduu akka kiyyaatti osoo duruma itti himtee duruma oduu itti himtee akka inni jaalattee fedhu haa jaalatu fedhu haa jibbu osoo dhuma gizee manni jaalalaan firiindummaadhaan walitti dhiyaatan waan akkanaatu jira. Maal jetteettee oduu itti himte wallaahi baay'ee bareede ture. Garuu itti himne amata kana saabee isa dhossitee waliin cannaqamtii ijoollee biyyaatti illee masuruufa yoo godhu feetee dhossitee namarraan gootii fi jireenya biyya ormaatii ka asiitii hin yaaddii ka biyyaatii hin yaaddii maatii hin yaadanii. Wallaahi waa hedduu jira. Inshaallah amma mee yaada isii kanaaf koomentii jalatti barreessaa fi oduu akka kiyyaatiin maaliif itti himuu diddee. Osoo itti himtee fedhu haa taa'u fedhu haa deemu kalaas yoo rabbiin isaan lamaan waliif risqe homaa wanti fidu hin jiru. Wanni ta'ame waliin jiraatanii waggaa hedduu waliin jiraatanii waggaa 11 jechuun baay'ee ulfaataadha. Inshaallah rabbiin keerima haa godhuuf hin jedhee anillee inshaallah obboleettii biyyaaf hin du'aayii godhaafi. Wallaahi hedduu takka ulfaata. Seenaa isii kottu barana nyaatte wallaahi. Naamas osoo itti himtee ofirraa wabbaafattee yoo fedhe haa taa'u yoo dhugaadhuma akkam isin jettu kana hedduu na jaalataa hedduu bootaa naa qaba jettu kana yoo dhugaadhaan waan jaalu ta'e jaalala waan jiru walii wal jaalachuudha. Rakkoo irratti illee qabeenya irratti illee waan dhufe waliin waanuma jiru irratti wal jaalachuun bareedan jedha akka kiyya irratti. Inni gaafa rakkate bichaa gaafuma badhoo bichaa si jaalladhaa si akkana ta'a miti bakka waa isin qabdu waliin dhossitee miti osoo Maammadummaa sunuyyuu irra taree fi waa isin qabdu kana waliin fudhateen jedhee anillee inshaallah du'aayii godhaa fi hedduu saahibatiyyaa nama hedduu gaariidha. Nama odooti rakkattis waliin rakkatuudha. Nama imaana qabu nama wallaahi maashaallaadha. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti afaan hin beektu garuu akkasitti ka yaada kana akka miidiyaa kiyya irratti hin bahee maaliif waan akkanaa kana na affeertu jettee waan na dubbisteef hin affeere. Hedduu garaa nama nyaatti. Nu hundinuu ilma namaati. Seenaa jireenyaa hin dhabnu. Namni nama ta'eeti waan hin dogongorres hin jiru. Namni hundinuu hin dogongora. Inshaallah rabbummaa akka isaanii haasireessu yoo itti himtellee akka inni isii dhiisee biraa hin kunne daa'imman waliini amananni biyya kanaa jechuudha. Waan nama xiqqishattuu nama gatee nama biraa kutaa. Inshaallah akka rabbiin ifaa isiillee laaffisee akka daa'imman tanaanis daa'imman tanaa waliin tabiyyaallee hin qabdaa asittis hin qabdaa deetii lafa gatee biraa hin kunnetti. Inshaallah du'aayima goonaa fi obboleettii tiyyaa hayaatii homaa hin yaadinii wanni dhufu hin jiru mini mattaasibii. Inshaallah wanti hundinuu keerimaa fi wallaahi waan dhufe akkuma gaariitti qabachuuf bareeda ka keeriillee sharriinillee dhufe keerimaaf jedhanii qabachuudha. An akka kiyyaatitti akka yaadutti oduu itti himte maafi mashkila itti himi ofirraa abbaafadhu oduu ana ta'e waliin cannaqamu bas itti himaa fedhu na haa jaalatu fedhu na haa dhiisu
yoo dhugaadhaan jaalala kiyya qabaate finna saniif jedhee nadheessu. Finni sunillee ijoollee hoggaa 11 hoggaa 9 na fakkaate maatii bira ta'anii hundinuu ta'uuf dandeette. Warrillee hin barsiisaa waan namicha kanallee dhuftee rakkiftuu hin jiru. Akkasii osoodhuma itti himtee ofirraa bobbaafattee akka mataatti ishee cannaqamtee osoo namarraa dhaga'ee galee maannaan jedha. Akka tasaa oduu qabamnee amma biyya buuneeti. Daa'imman kun na bira dhufanii ummaatii yanaan jedhani. Dura itti himne akkamiin ta'a? Kayattuu baay'ee takka yaadaa jirti obboleettiin tiyya suni. Yaada isii kanallee jechuu garaa nama nyaata. Namni nama ta'ee seenaa jireenyaa hin dhabu. Hundi kennaayyuu gadi baanee miidiyaatti hin dubbannu malee seenaa jireenyaa hin qabna. Waa hedduu keessa dabarsa namni gola keessa teennee waa hedduu qabnaa seenaa jireenyaa. Akkana isiniin jedha daawwattoota hiyyaa. Waan amma dhiyeessii kana keessa yoo dogongorri jiraatillee na of kolchaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa seenaan jireenyaa hayaatii mee dhaggeeffadhaatii yaada isii nama naa himte kana komiteelatti lakkoofsa 1 itti haa himtu. Lakkoofsa 2 lakki itti himini. Akkuma qara dhossiite jiraadhu. Bakka fedhee haa dhaga'u. Gaafa dhagaye seeraan amansiisii jettanii immoo maal jettanii? Akkasitti komiteelatti nu barreessaa. Tokkoffaa immoo itti haa himtu wanni inni fidu hin jiru. 2 immoo akkuma dhossiteen haa jiraattu wanni inni fidu hin jiru. Waan fide isaa fidu itti himi. Hara galfadhu daa'ima kana waliinuu si gatee illee yoo deeme itti himi. Lakki akka daa'imman kana waliin biyya ormaa kana keessa siin kenne sabarii akkuma duraa waggaa kana hunda teettis sabarii taa'e jettanii obboleettii kiyya hayaatii kana osoo siin danda'ame karaa lachiin Oromifaa hin dubbisti. Anis dubbisee itti hima waan ta'eef maariffaallee komiteelatti yaada isii barreessaa fi daa'imman biyya namaatitti guddisuu hedduu ulfaataa. Ijoollee 2 qabattee mana arabaa daladdii. Tokko mana taa'aa abbaa waliinii tokko ammoo qabattee dalagattiini. Amma yoo waa'ee kana dhagaye ammoo gara biyyaa saafaruudha waan ta'eef namni kamiyyuu biyya ormaa keessa hin jiraannaa galuun keenya hin hafu inuma gallaa. Akka feene biyya ormaa keessa jiraanne biyyi teenna biyyuma teenna galuun keenya hin oolu. Gaafa gallee kana ammoo maaltu ta'ama? Hedduu nama sodaachisa. Waan hagana gahu kana nama dhossanii jiraachuun hedduu ulfaataa. Obboleettiin tiyya hayaatiin hin dogongorte dogongora guddaa qabdi. Oduma duratti himteyyuu bareeda tureen jedhaani. Kana akkas fakkaataa. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya fayyaa ta'a. Isin jaaladha. Nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa isiniin jedha. Fayyaa ta'a. Fayyaa dahaa waraabulaa deebanaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.